إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأله كرامته فيما بعد وما يتمنى به لجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم الله على توفيقه أفضل المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان كافرا للكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المقتدين والسلام تسليما كثيرا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه يا خير المسؤولين وخير المطيعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون أما بعد فعباد الله اتقوا الله واتقوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله وخير خادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد شكرية to je zahvala perela amare ederlese najbarese kovaitano rabsa esetonegro. Šukrije ederlese najbarese ko prvo tam perela suče džamentova olese robija. Šukrije rabese najbarese em sočerđa sa akava so postojini kakija dunjaja, kakija planeta. Šukrije alahese najbarese em so psikijamela i perda tedy kao onur, em so bi čalđamen amen ko pravo drumo, jer bi zolesi uputa amenine kačova ani tomnina. O alaktana dova kad bi čali ko pravo drumo, šajte tenada tana ovu putimo, to je zbičal do, a kasme kjela te džalbange drumo osakoma nuštano našal do, to je stano sakoki zavoda. Šukrijeme lakese najbarese su dinđame sakova blago kova meni sijane. Purijem ovko Kurani Kerim vačeri pjenela vataku min kuli ma se eltomuh va in teudu nimet Allahi la tufsuha inel insan lezelu mun kefar. Sobi znači kad bi tu menena te dženen sa okova somen tu menđe dinđum tu meno dova nikad nabiraš ti te dženen. Šukrije Allahese najbarese im su počastijame palove pengamere Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kovajtano hatim nebi pečati saj pengamero kovajine učitelja glavku jakru. Šukrije Allahese najbarese im su počastijame najšuža vera koja tani jek samo vera koja rela po korolenstva obja vera te na Mariji vera Islam. Kuri hemovisto u Kurani Kerima čevitama inne lakil islam. Zaista, džađe je pravo priznato vera koja je jela pekoro mandutani, samo islam. Nekatano o rahmet, hemo spas opro miljeni koja lahestro, to je su opra maru manglo pengamer Muhammed sallallahu alaihi sallam, opra ehlibejk, to je opra veseće rodine, opra savja, opro tabinja, opro sa okola manuša, kola ligarena, oleso čači pano drumo, šužo drumo, džipro, kijameso zve.
Nekatano rahmetemo spasemo pramende, kola yamakate. Rabbi Shachri Sadri, Vaisrne Amri Vakhuda, Timmi Misani, Yakutu Kari, Rabbi Zini Ilmen, Vekmen, Vifiki, Visaviki. Amin, Ya Rab, Alimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko avvisitotive, višovtotive, Džuma de Luhra, to jest 1431 beš po hidžetu, ja pak klamarovive 16. marta 2000 beš inšala, kao včera, tema Amara Hudbako, to jest dersestos kao činite kao včera kotar abortus. Benjardova menđe, sako Allah subhanahu wa ta'ala je kaparat koja peravite kotar je muslimani, a nedužno i ne sarodovako velako bud baro greho. Od oborom baro vačeripe pobaru grehtano nego te rušinipe i kava kotar i strana ene veliko nengri. Ađar o islam gari baška pažnja. Te arakipe o začetku, te jest arakipe o kvaco, kova a staripe ano da jako per, hem strogo zabrajini, ko bilo kova način te uništinipe od ova kvaco, to jest te fordel pod ova kvaco, ja pa še tračena odvačalo kova lijela te bajro, ano da jako per, strogo zabrajinipe te čere povačanja. Šajte pena, car Angender ko bud baro dženiba, to jest ko bud baro broj, a mero muslimaja bidžande, nasotijan na džajami dara fesri, da pedjarža nič polesto šerijati, to jest polesto zakoni, kuri ov zabranja eđuleđe te abortinen. Čak i ne bu slučaja, a i si ima bilda, kuri da ih džuli abortirini, hem kedo Allah subhanahu wa ta'ala dinja odrebak su mesigova pranopere, već udahnjali si duša, već džiđa će džare, a ono se po slučaj osake džana hem abortirilena. Kada dika o šerijati, to je su zakoni amare rabestro, o plod, kova tano, ano perpe da jakoro, o dva plod motovi dživdo biće, to je dživdi duša već. Kole, ako ja džuvri, hemo kova naredino lačete džal, kova naredino lačete džal te abortirini, te mudareno dole maksume, onda odvadi kjelape sarubistvo ke čerčeže. Od ova kuvela koje bud barog reku sad su čerčan. Allah subhanahu wa ta'ala ko Kur'an Kerim, koje ajeti večeri kanala, Bismillahirrahmanirrahim. Kul ta'ala ekum ma harame rabbukum alaikum ella tushriku bihi shay'a wa bil walidayhi ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyakum wa la taqrabu fawahisha la'allakum fawahisha ma zaraha minha وما بطال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. El-Anam šelupindu i jekto ajeti. Soko prevod vačeri pnela. Vačer aven temotlatu menđe sotumaro rab rodela. Sotumaro gospodare rodela. Te načinen ništa uzvoleste, to jest na čeren širk. Tumare da doređe šukaripate čeren, tumare čaven zbog on na njih bate na mudaren, amen, hem tumen, hem volen parvara, mate avitinen tumen, ko ošta buča, bilo toven dikane, a bilo toven garabde. Mamudaren okole, kas o Allah, name kelate mudaren, šajte mudaren samo okole, kada i pravdina od dva rodela, a će tu menđe, pa će Allah subhanahu wa ta'ala, a će tu menđe,
Ovo preporučení sami myslíme na Čačipávače, že o Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammed sallallahu alaihi sallam večeri koji je hadisi penela. Je ka prilika di samo manuš pušta de Muhammede sallallahu alaihi sallam puštare kova grehotano najparo. Kova grehotano najparo. A Muhammed sallallahu alaihi sallam večeri uzolo Allah te na uzolo Allah no božine de ke avere. To jeste na pripisine de kamare, to jeste na čere širk. A o Allah subhanahu wa ta'ala tuče džar. Ako ova greh pa pučala isto palo veste, ko ova greha vela. A Muhammed sallallahu alaihi sallam večeri puna te mudare te čave kotar da se bepi očororipa sok haltuva barabar. Ako ova greh puna vela palodova, Muhammed sallallahu alaihi sallam večeri puna te čere zina, te čere blud ekomšijaca, Romija. Akvari gare o Buhari, emo muslim. Jeki kaya išla ka večera. Večeri pe ko jek bud, jek dive asabja, dok asabja večerče kota okova sočerče ano zamani džahilijeta, pa je kota raholete kota asabja uštindlo em večeri. Večeri puna o Allah hesra bičaldeja, Amen ano zamani džahilijeta, paruđan, dživljen, čajen. Sa kolajne dživlje, kolajne bijande sa džula, sa oler poma paruđan. Pova čeri ti pričate ste paralizu, poma mehi nema čaj, koja hinela samo digveš. Jek dire, vačer džumeronjače, te uravila. Tu uravila car Božem, kad džate ko bešivar ko je kamari familija, mirovni, halili mi namena sume magim dečara. Ali oj ništa verola načilo, nego teme kel bi sa vera sva. Pa odova, kada oj spreminjala, i rovni restape pečaja, džarin doj sa oj više, poputer ola nakani kelpe nikada. Počin džumeova, pođiđum nakoru rupa, to jest jama koja me handuma ngeder. A oj sače flike čaj ripini, hem džala nodri, mislim da me je stvarno da te pjera. Hem kada resna prenala kod ja rupa, me olače pijum, mi čaj, tik su isekate nate, oj telelite di kel, a me ova prenala kuđuma ađare, zorale e poslikate skacija, ano to noi io pelite literari rupa. Međutim, dok je perimeteri rupteri kav sude sinipe, a oj kanale ke vas deja i čeripe kivica. I čeripe kivica rupakri, a i to leva ste dorinjava puna, dorinjako se vam odelo pera ima tre pršina. Tamo oda dorija, ti su mene ćežam to delo ko se vama. A me penala na dva vreme, sa me nema plne da desni žao uopšte, pa ne puti lelum e kučuma zorale moj pelitele, da mi palodova ne ola lelum učar džumla, parum džumla puvija. Od vašu min doj sa sabja, imam varo pengaber Muhammed sallallahu alaihi sallam, rovena kraju. Mijeko ta sabu štimno pluma, o Allah jesra bi čaldeja, pa tu roveja, a kva malo čišat te rove. A Muhammed sallallahu alaihi sallam, večeri pluma, terđo, o tu, mama, hajde, šajte ponovi nemaj kava, te večeri pa ne puta kva sam utučan. Mama nuš, a sabi lela, pa ne puti, te večera kva, i para mislite na pi priča su vačeržala, samo prvi put su vačeržala, a marom pengamber Muhammed sallallahu alaihi sallam večer pitao utronđa, da asa pelenestra, čak olestre čora puma sa ule asare, samo pani pina vode kota rojba. Ko kraja, pralalem penjalem, akaliadika, savehno manuša, ano zamani, kola džidža čerđavam dva vreme, ano džahilijeti.
Sa sova će žum sigurno i sipana neka mendra manuša koda džiđa čerena, to jest živinena anođa helijeti, o abortus volani te činajte sa, volani te da rakotar Allah subhanahu wa ta'ala, kova zabranjava, hem sar so ko početku citirium oko ajeti Kur'ana prenela, mate mudaren tumare čaven, kotar dar su jem čorore, ne ima da vas oparvarava, hem tumen hemolen, me dava ojsive, svako čavaro pena parka di anđola. Kad ovinajala hese e najbarese, to prostini sa e džulenđe kolabortirinje džakana, anađanje, satano odova, bud baro greho. Nađanje so odoleja sa abortusom, kolija on čerđe odova, sarodovara čujnite, to jest kuvela, ani grupa kadilja, to jest ani grupa ubice pečavoreme. Inšallah, amaro rab, ko prostiri sa e džulenđe, kola džando, ebdi džando, abortirinje džakana, a nekara kempe okola, kola džanenso, Allah naredini, sa su zabranja abortus, a on černa dolara. Subhanike ve bihamdike la ilaha illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ella inne laksana ve kelami ve erbi ve izzami kelme mudafun meliki ve azizi ve alam kema kalallahu tebareke ve teala fi nazm kelam. Ve izza kuriyel Kur'anu festemiyu lehu ve insitu festemiyu lehu ve insitu ve alekum turhamun. Ezu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Inne dine inde vahiju islam. Zaista Allah hoće jedino pravo priznat ove rekao samo islam.